Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kisamla ki badang ap ya result kampulet kila mi syahmat ban pen pau ke jing skokya halo ke jing pen slam ke sarkar ban pen bana ya ke result jong ke kampulet MLP ka ba kila thap nadu usnam araja ka khandai ha ke jing shisha gini kisamla kila mut banyak rally bandawa na ke sarkar magan pen bana no handai ki bor penyak district kimshim la island yaki bad ha ke jing kran bagilat pathai kubur kini kisamla kila dawa baka sarkar ga dei pen bana no ya ke result hapo uno pra mentau usnam lem kumta kim banse ban mi syahmat banyak ki daga baya rally ha ke jing kran bat ki kilaong balada ki yo ekakam kintrei hok bat compare la daga sarkar ga pha ki bantrei shanu shanuru la shabordar ne wat shakathmaru ki kloy ban le namar ka kam ta mi wan ban pau na ka jing pan jing bit jongi ya madam si insya ya ka bangin wan ban ya jerali ne ban shongklai munga akadau ngi wan tang sangut ngi wan tang pen i namar ngila kren ha ki press ngila kren ha ki media ba ni penlong ngin yak bet karali ba imadam isi i pun yang menden menmit di ahana umlong te ngi ha ngin buram mat liang jung kha jong i isi de ni ko ngo yakta bat kumjuk ro ngi ngin penpau syaka sarkar na kajing ya kane ka risol MLP bangi up mangi te ngi penpau ya ka sarkar ba kan penmit no kloi namar hakine ki benai banwan kinsa pentrikam ya kane ka model code of conduct te andala pentrikam ya kane namar kane ka dei kawan election commission of India te anda kila pentrikam ya kane kinsa aidau biang ba kala ia kane tengi kerpat ya ke sarkar ba kan lek kamploi hapo ubenai disembar ni lamut hapo ubenai disembar he ni kuat ba hapo kane ka model code of conduct bahkan penmik no nama dala lainane kinsa aidau be kinsa ong kumta namar daki aidau maki ngin la sono namar ki ong ba kadai ka India mo sarkar India sarkar mi ngi kerpat ya ka sarkar bat kumjuk ro ngi wan hang ne ban penpau bat ban persya bang ngi ngimla sya syu ban up si up namar la slam nadu ngi apply nadu arja ke kendai adu menta 4 me erso te ngi dangile kano kamero ban tap ki kontraktor kumnoro ban penut guys to storo ngim suya hab namar yo ngi yo ekane kam tengin suberkai tang pisa kataru amihab tengi wan hang ne ban pen i ki kandidat sebaro ban yathu api ba ngiwan tang ban ai tang ban pau tang idak kumne namar idisi imsya ba ngin yai karli te ngakepat ya ki kandidat sebaro ngin soba ban apo unne benai disembar lada keempat penmi anu benai disembar te ngin sa panjing bit biang na i disi bat ngin sa penlong ka reli hapo benai disembar baik te sakawero lada ka election commission kan bat ya ka bot jongi ya ki kandidat satu ki kandidat ki bayang MLA hatu ki syuhun sa baklemi madan lada ka bat ya ki vote ki jongi namar kumba ka bat ya kersol jongi hatu lada ke election commission ka bat ya ka vote jongi hatu ki MLA kim wan sa ban mi madan ban pau ya ta ka jing tengi ro kumjuk ngi kepat ya ka sarkar ngi kepat ro yo human star nambar ya kane ka risol ka shombor ha human star ba dei ban pej ya kane nambar udai hi mau ban pej tengi ni kadon idan i perlok menen ipen i yang ka wai ka kenca balong kum ka risol he ban ong sapen bina au benai November ar kendai tarik te ngapej ngong pen i yang i to ar kendai tarik November hadu Januari second week Januari te ngapej ta ka ba i sen i ohana i sen perlok
Tengah pej tangkasan rumdon tangkasir rumdon di kumno ka tarik menin la kendai tarik kasan rumdon kasir rumdon di kine baro kidai tang jos tu penbang ya ngi ki kandidat ban penbej ban penbej yang ngi ban penbej ban shu pentame kai tingi ngemla re ban sya ngi shu sngap bej tang hapo ubenai disembar bangin ab ya kane karisol lada kam penme te ngi hap wan biang ban fi ban yat kareline ban le umno ro ngin sa ngap ya kata ngi yat kat kum kapoin ngim kerentam ladang kerentam ya di sini ya ino humstane subhaban map ya kata namar kum bangi ngiwan ban penmi ne ban mi madan ne ngi mi na kisnong ki ba per ki ba jengai ngi wan bet ngi yashkmat sakawe ro ka jinglot ka sni ka por ka jongi haying teng la sadom chamai ka tarung ngim snap namar ngidon kata kamen sim bangi ngi angnot bangi nyo ba kita karisot tingi angnot bangi long kum topulit ngin trehok ya kam bat ngin lero ya ka bangi dai ban le ngin trehok ngin 3 minut yang ngakran ya kane ban peni happy namar bun ki ba komen sa ki jingkran jongi bong adalah yo long kulit kita lai kampalan tinga kerpat di pinga musewe re kita ke jingkran jingkomen ropi namar pim yo ire kita ka mensim jongi ngilong kumno ngelada kesorkar kan bu kelada kan tung kulit dengi lada kan bu syaki boda asam ne shano ro ngilong bardi bai namar ngila jadi tak kam bangin ngin tre ngi haban tre lada ngin pipo yang shano bodar bangin long syakatamaru mlelere namar ngi habdei bantre namar ka tulap kilaseu la biang hayang sem ki kun kiti la penbiang te ladangi long nuru ngi mlelere ta te ngakerpat ya kesorkar MDA bahkan lek kloino namar ngi mla syuk ban up te ai ka jingkuble pi bak pi wan ne ngi wan re ban pen huri hura ngim dere kiseng ngim dere ki kena rukai kena di drugs ne ki kena sang surok ngi don la kam kajam ngi don la ki business tengi per hakasingi ikam jongi amdai bang asarang sejarah haja ngila ban em hakasingi tengi wan ban penpau ngi kwa ya kam tang ba yin le kum do bang ngila tap tengi hap sap namar ka kam suka de kade kalong ka umpeleu ban me syifta te ka business la ban do kala ban no ro tengi kwa kam suka ba kamlong sup kamlong aram yangi te tangkine ki jingkerpat jongi bleshbun